just wanted to sound corny. Let's get through to your voice notes quickly. And this one gives a color part now. But there's a part here in your voice notes that I just want to get to because late before bese sesike sayiphendula. But now we go umbuzo Dr. Ngobese. Alright, so kala lawo na Wosben. So manje ayitholakalanga angazi ukuthi ngenze njani ngoba babinto zami yenzeka igcineni kuye kubhede nabosisi bami zingayihambela manje ngifuna ukwazi ukuthi fanele ngenze njani and ngibona ukuthi iyambuleka le ngubo angazi ukuthi fanele ngenze njani ngoba abantu abasathembekile abantu asisabathembi yabo angazi ukuthi ngibone ukuthi fanele kwenziwe ngoba ngiyafuna ukuyivula le ngikwazi ukuthi into zami lezi ngane zihambe ngendlela uyakhala kumanxolosi lapha uthi abantu abasiza abasathembekile ngempela isimo sikanje silungiswa kanjani? No, mhlambe kuzofanele siqale kulo uthi ekhaya abakholelwe entweni. So ukuthi ekhaya azenziwe izinto kodwa into zakhe sezifile or ziyafa. Kufanele kube ukuthi siqondise ukuthi niyazini ukuthi indawo yangaphandle ngaphandle ungobese nje lapho phela kwaNgobese uphatha amadlozi khona angikwazi ukuthatha izokwenzela khona ungakwamkhize ngoba suke sikhuluma ngamadlozi kwaNgobese kodwa indawo eyintaba isuke indawo eStandby nje ongakwazi umuntu ukuyomenzela lakhe kwenza into zakhe khona ukuze ngelanga methola amandla okwakha bese kubuyelwa futhi kuyothiwa sayenza lapha into yakho ake sisuke manje siyofika ekhaya. Ngithi uyakhumbula ukuthi uma umuntu bengazenzanga izinto from eqaleni uma kufika isigaba sokuthi yena usezelwe uyakhula usenomuzi usethi ngicela ukuthi kwenziwe into zami uyiwa ngisho ulwandle ulande abantu abadala bafaka emzini wakhe. Alright mase lo omunye ke usisi ukhala ukuthi ngoba abantu abasathembekile benze njani bona? Nasiqinisakisa ukuthi khona abantu abasebenza ukwelapha abangosomathuba kodwa kusibona bonke. Yikho ngeke ngathi eqaleni umuntu akathi mefika enyangeni abukusise kahle ungathembi noma yimuphi umuntu ngoba khona abantu abasebenzisa ukuthi balambile eswini bese bemosha umsebenzi wokulapha bese ngathi ukuthi uzokulapha into yasendulo kodwa sekunokugebenga okwenziwe ngabantu ngoba befuna ukuthi bathole ukuphila kokudla bebe bengazilutho ukuthi yini kulapha. Ngiyabonga kakhulu Mqungebe Dondo Dola kubusa mehlo kaZulu kamndane eqongo sabonga kakhulu ukuba nawe namhlanje wasitshengisa ulwazi ebesingalazi sizokuthola futhi again next week manje ke sekuyisikhathi ukuthi singene kuyindaba noma umcebo kaNdimande sesithatheke isikhathi esiningi